Dengan melihat tim sendiri. Okay, this is the first training in Asia. How's the weather? How have you been feeling? Any struggles? Yeah, of course. The weather is very different from where I'm from, and very humid, which takes a while to get used to. But today, first day, and training is a little bit easier, I guess, than what we're gonna have. So it's a good start. Ya, katanya hari ini cuacanya selalu berbeda, katanya pastinya berbeda cuaca dengan cuaca yang ada di negaranya, dan agak apa katanya cuacanya di sini lembab, iya, tapi katanya ya pastilah ada beberapa hari atau beberapa waktu ke depan untuk membiasakan diri. Melihat atmosfer supporter, bagaimana perasaannya? Okay, what did you make of the atmosphere of the supporters who came to the first training? Yeah, that was amazing to see so many fans here. The first training, so always adds something extra when the fans are there to those trainings. Ya, luar biasa katanya, luar biasa untuk melihat supporter, dukungan dari mereka, apalagi dalam latihan perdana. Bagaimana dengan kawan-kawannya? Penilaian dia dengan kawan-kawannya sendiri. What did you make of what is it, teammates? Yeah, it's hard to say after one training, but you can see they can play football. Yeah. It's the same sport everywhere. We have some players, and I think we're going to do well. Ya, saya kira kita akan melakukan kerja baik. Saya sulit untuk katanya merangkumkan atau memberikan jawaban kalau kalian tanya tentang teman-temannya saya pada hari perdana, katanya. Tunggulah dulu. Oke. Bagaimana dengan Okay, what about the class? Yes. Yeah. I didn't have much expectations. It's different from Europe, but it was fine. Just it was wet, so that added a challenge, but it's fine. Ya, katanya jelas berbeda. Ya, berbeda dengan Eropa katanya. Namun saya juga tidak membawa ekspektasi yang terlalu besar dari Eropa. Katanya sebuah tantangan juga. Lapangan hari ini agak soft, agak apa ya, lembek, ya.